Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalayan arra halkan gudda halkan jummati salawata bayisati busa salli ala Muhammad kenya hayu mara ke sasirri namayu Rabbi dawasi gode siyamani bakayu ajab nama ke satole Rabbi rawa arkajan Rabbi warra ke satole Rabbi ramil kawe noha godu abalayan kiya ilman ayya Wanti milki gurguddorra gufuunuttu tahe du'aayi keenya bulok godhee yoo jiraate jibbeensa haasiduu maafi histi kan rabbiin nu keessa haa buqqisu buqqaasi gufuu karaa nagayaa keessa haasidaa histi waan nama naanneessa bikarraan galleessi namarraa geessa yaa rabbi si qaadiri ta'arraa lafan buutu tazaayiri rabbi saadirraa keenya nu saadiri ganda jaalalaa magaalaa nu laadura nama jaalatuuf rabbiin xalayaa mura كشغيلو خايت بلادرا الله أبو أبريان كيانا في ملكاوا خيري ملكي غرغدو نسيني هوا اسينها ملكيسو ربي جاللا ملكي غرغدو جمع ملكي جمع خيري خن جاللا خن نجيا خن جمجو اسيني فاتو أبريان كيا نجيا ناتورا my nation I love you يا ربي سنجيني تينيا سر خايرني تتينيا نقطي مراد خينيا وبلين خيا ناف ملكاوا جمع ملكي سنياتو صلوات بايسا بوسا ناجرات نجير ناتورا السلام عليكم سنين جالتا ربي جتشا